Okay guys, today we have what? Lau Draco, jullie weet mos man. Okay mensen, wil net even doen for to work today man. De day het jy op pad donker lyk het jy en jy sien 'n lig en jy het 'n bright future kitsoes. Nee, ek spon erbij. Sie moet nou fuck met hy. Nee man, fuck je man, hij is te lang. Nee bro. Okay mensen, vandaag is zo mijn young boy. Wat is de work today? Wel, de day is. Of die water af is. Kakwater is vrij. En krap in de toilet als water. Okay mensen, vandaag is het hier man. Rich boy, wat is de work today? Zoals jullie kan zien en lees. Kan jullie lezen? Yo, Pia is the answer, yo. but can't remember the question. Okay guys. Day, ja, wat. Call us one and only low home. Fuck man, man. Okay guys. What is dit? Wat is de woord of the day, my nigga? The word of the day is, don't judge a book by its cover. Is niet weer lagi blij, in de cine man.